بسم الله الرحمن الرحيم. أكم يا رح أبدي كم؟ الحمد لله. بقرب بنجان سمباسي. مختار خينا كم؟ فيتي الرا كم؟ مي مقاب باخي أبو سديتي مقاب مختار ينوتي. مختار بيفا ولا يدا أروسيلا. تكما هو فرق أبو سمي تقوم ما مدلوا حرمايا حرجيبها ما تمر أكمرة ويوتي مي حواس خيس ورا على جروف إرجان ده برستمال إرجان ده برستمال ياو مثلا ركو مكان روان جروف وان دي بات برستمال أنكو واني نما ورا كينيا سيجالة كندا كينيا ما نام سديتو رومي سيجالة أني فين Said Muhammad Hussein Ahmadu dan ini Tokomo Abdu Siraja dan ini anda sungguh amma baketi Quran embik kami sih kan karena wan lama sani wan yang kabu ani ga alhamdulillah wa ya alhamdulillah seci rabbi jinga wa fayin runat fakat alhamdulillah boleh sini Arab Abdul Qadir akamera نمي جندا خيسني خسيب رادو مني جرا نجرا غارو بي كون يولن امته جرات بي يولن تجرا اتي مخرو يا دي مجرت اتي اروسي جندا خم اروسي بها جندا ينو جندا انا روبي جندا سديتا تكوچم سديتا سديتا جندا سديقا هي ربولتي شارع ابو ملك تعالى የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ነው የምትፈልገው? ከዚህ ስትወጣ ምን ወደ ሀገር መመለስ ትፈልጋለህ ወይስ ምንድን ነው የምትፈልገው? ምንም መልእክት የለም? ያኔ انت تعرف عربي صح؟ ከአማርኛ አረብ ትችላለህ? መልእክት ምን መልእክት አለ? ለምን ማለቴ ከአሁን በኋላ ስደት ሰዎች እንደሚመጣ ትፈልጋለህ ወይስ አንተ ምንድን ነው የምትፈልገው? እኔ በጣም ችግር ነው። በጣም መውጣት ስደት በጣም ችግር ነው። አልሐምዱሊላህ እስከ ዛሬ ያበቃላ። አልሐምዱሊላህ አብዱቃድር ይሰማን ከ አብዱቃድር ሜ ኤርጋ ማልቀብት ወራ አለ ጅሩ ኤርጋ ማርደበርት فوتو تيلم دورسيف دخل مداخل بوتو ارغني اكبواني اما سنه قرشين ارغ في قديار سنه ورا على جروف ان شاء الله نبات اسكسا نفيت اكفينا تانوني ولا نمتا ان شاء الله ነገር ጋራ አካ ነገ ያምካና ከይሳባቱ ها هي ارجع مقاخن كيف ارجع دبر فدو فؤاد سلطان الجيتي غنداينوت ارسي godini hena sala mangalan tena dera arsi godina sala mangalan tena dera ergana ni mata da barsu mata ken خلاص ديموس أكبر يسات أي بيدوم يانا ما خشة أمور بيسات أجت أدوم هم دينو يبغوا تمجرد تناجين ربي سان بيجو مجرد تربي رزقي ربي كم هاي مكاه في إرجع كم تبرس الحمد لله هرجع لتا الحمد لله ما فيجينا
hawaasa keenya rabbi jazaa kafalu kana dhaabbachaa jiran alhamdulillah ammallee giza sirraa gabbaatan inaa yafeetan isin gargaarsa barbaadan ganaa hanga fayyaa ta'isaan godhatanii kara biyyaa deebitaniis alhamdulillah gargaara isaanii ammallee nu cinaa jiranii asiillee akka nu baafatan akka itti fufan fuuldura nu baafatan isaanuma abdanna rabbi wajjin isaanuma abdanna inshallah akka harka namaa waan jiru jecha cinaa dhaabbatanii akkasii nu baafatanii cinaa dhaabbatan isaaniin jenna kan erga nan ንጉሴ ምን መልእክት አለ? ከተሻለና ከዲያን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ፈልጋለሁ። ከዚህ ስትወጣ ወደ መመለስ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን መልእክት አለ? ኢትዮጵያ ሕዝብ ስደት እንዴት ነው? ስደት በጣም ከብዷል። ከሰው ሀገር መሞት ሀገር ውስጥ መሞት ይሻላል አይደል? ይሻላል። በሀገር ላይ ሞትም ሆነ ደስታም ሀገር ላይ ደስ ይላል። ወደ ሀገራችን መመለስ ደስ ይላል። Izzaddiin wanta kan si gaafadha. Hawaasni alaawwanni jechaa jiran nama fayyaa qabu ullimeedhaan jiranii guyyaarraa guyyaadhaan namni du'aa jira waan kana deemaa jira beektaa. Wanni kun akka hangamta akka dhugaa isin amma warra mana haakimaa kana hojii dhuftan isin keessaa nama dhugaadhaan ullimeedhaan jiranii ajjeesan qabeeta ni qabdanii. Jaani malee nuti waan irra geenyaa agarra kan isin hanga hojii dhuftan bakka takka jirtan namni isin wajjin mana haakimaa kana seenee du'e ni jira. injiru hawleen agarra nuti warri wajjin dhufnee wajjin jirru tokko kan biraa ba'ee jiru Kaduu isin jiru. haduu isin jiru kanaafuu nuti waan matana taburru nu wayita baasaa jiru Isin bareessaa jira harma isin bareessaa jira. kanuma lubbuun jinqaa jira Yoom nu jeesanii kanumaafuu hawaasni keenya nuti sodaatana qabna akka qubanu baatanii nu kenna dhaabbatanii nu baafatan harka uummata kanaati kana ja'anii malee isin agarra. nagarra Garuu nu dhufti sodaa qabdan. sodaa qabna Yalla gaariidha. Waa hundaafuu hayyee galatooma.